Kainom to udrijna chap am to udrijna kamai to ina. Okay, ure. Sasma joges benaris hoibam nires. Langna ro. Ngarang de mai mut ke dana upai cholai leita ba. Class 12 ki ngarang de tuai. Ado ngasi makha sathaji ngarang bukta akhoi parabola haise kaino tawuramne ado ngasi sathaji okay ado noi wadim lege warije khanau ju kari da maring maring chalijibo so noksal kana khanau maring maring chali noksal hi noi sira indi thagadu zum mayam yauri ko yamni indi thadu ngatani ado noi da dedicate tawraga wari am talige wari je nongma wood cutter yare ko mapunsi je ugaga kaga ugaga yalaga hingjaba nupa ne ba wood cutteram gi wari ne ba yare ko wood cutteram gi wari ni maji ugaga kaga hingjaba nupa ne ugaga ke hingjaba nupa ni ado ma kamai tawge da ma ugakpasida magi x ai di singjang kaktuni na udo my x kano tawre my x se magi x am leje adu ma marai ba pha ba aigadra ai ko marai pha ba aigadra magi singjang magi kano ja magi ma thabag am phangya adwai da wood cutter gi ugakpagi sang kano jungle am da sok thabam phangya adai magi boss na mongon da haire ai thabak to paisa ju yam chauna piba thabak ai tar ugakpai thabak to ma mai yam phara ado ma thabak to phangde ma haraure paisa ju yam pibu ma haraure ado magi mana u sum kaino to bosida mai boss na re nang u ko are ko nang u gak uji nongmogi dum nang angamba ko nang kai matik nang thawai yawi matik paisa mayam hengkalakni hauji yami jesrei ju mayam yang phalakni sine haraure ma adai ma kanna khona rege na khale ai gi no je punsi ji khitang nungai na hingnaba mai pak na ba kanna khona rege thabak pha aphabam phangi kandida aphabam phangduru kandida khalle adugo mana uje kakpa matamda uje kakpa matamda ahan bagi nume nini humni judi ko ahan bai nume humni nini humni judi nongmada ma u train thoi kak ngame ko train thoi kak ngame train thoi ke u so brin train thoi adai di mai boss da boss ai ngasi di u train thoi ke na hare ado boss na oh yam phaine nangdi u yam kak ngamine adu bai dum kau go nungtigi nangi keno tawduni nangi phana honar tuni ina nang tolop hengatuni nang on the mayam keno tawtuni sine ma haraure adigi mathangi numita mana kakkand u tara khadan ka yare ko next day da mun kakkanda mana u nipan khadan ka next day da na u taru khadan ka ma matha sare khari to ijibo u trying to come bani tara ke nipan khadan kakle adagi sum handare u masingdo and mana boss da wakale boss aigi keno je ai je khara keno ju dora ai thongna je handara male ai string je I must be losing my strength yare ko I apologize to jeri ai kai to ino khangre boss na re ajuda boss na hangeba
when was the last time you sharpen your x nangi x do nangi singjang do nang na maya semgib do maya itkib do kayam kuirage sine adu da mang gyan khanglak la kari gyan khanglak la kya kanda oh aidi thabak kana suna honai da paisa du da ngauri kanda thabak ki phajab du da ngauri kanda mina thabak kana suradi harau na ba du baina khalli kanda aigi x today gi singjang du di maya sharpen do do ma forgot to re he forgot to sharpen the x sine akoi punsi da thui myam je punsi da kai thokya kanda akoi punsi ja sumaina dum tawnai mi yamba yar ko akoi je busy wore dum leiba akoi je yar ko busy wore ga ado akoina akoi gi singjang du di akoi maya thau maya sharpen do gi di akoi kau thue akoina busy women gi dana ga roba akoi gi singjang do maya x do sharpen do gi di kau thue ba men cha akoi x do sharpen do no matham akoi pi dia adune hauji punsi da ju kai do ga kanda mi myam je mama yam mama ngai de mi myam je thabak sinaram de hauji de mi yam thabak sinare aduna thabak sinaraga moja haidi sumaina ba everyone is busier than ever yareko but less happy than ever moi thabak sille aduga harau happy oibadi handari ba mi ngai je yareko adu sikari gino ba sikari gino ai kanda moina moigi x to sharpen do ka ob deine yarko akogi thabak thoram punsigi digi thabak kan suba khot pasi da di kemta aran balaiti ba di summe ba khoi thabak kan suga domne ba aran kem laiti ba aran kem laiti ko but adubu akoi yam busy oi badi la le ba kari kauraga akogi personal life yarko akoi bu takpi bo oza ma da moida matam piba moida appreciate to ba kra ngom thabak phaba toroga ne appreciate to biba yarko laikai thabak thoram mayam ga manara kan thabak kano yauba yareko adagi ai yam nuksijaba mi da wari saba yareko adagi family maruina nuksijaba mi aje family matam like taba yong haujikan di masam sung ijina thabak tawre khole mama pa wari sabi daba mama pa dum wari saga domne yareko adu baina thabak mayam tawgre na loi kaw thoba sim yam kaw thorakpodagi akhoi keno ja punsi ja keno to nungai tre habante less happy way habane da aduna moral of the story ngasi story ji moral ji kaimna the da akhoi je akoi relax to bodar ka le thabak thang sin ge dum te ba we need to relax we need the time to relax aduga akoi meditate to bodar ka le tamba learn to ba no parat tamba dar ka le aduga grow to bodar ka le yare ko ado akoi da kari gumba akoi ge singjang do sharpen do no ba matam pidraba akoi ja dal warakani aduga nang thabakan sujara ju adu mai pakpal oi ba sum sothar khani aduna family everything nang surrounding adugumba sharpen the x side do aduna singre ni ko adu mayam da important way ha yare ko wari can ta na bro tabak se kai ta yung thang ti bo khuge to na adudi akoi hojik ngahani da nang ngin tare the equation of akoi equation of parabola to gore equation of parabola da phun kai dawgi ba equation of parabola da equation of parabola da parabola gi equation makhal ani thongna leigini habdo ina am important oi ko parabola gi equation makhal ani thongna leigani amana kari amana kai noi kanda parabola equation ko ya de na nga ngai doi phata ta khim ko ngrang kamai lai kholi du dei phata ta khram ni ngasi mohal na ta roi latest rectum doi per haim gi dom ni parabola je sumaina kari gumba if this nangi x axis rom da amsung y axis x axis ta leba amsung right to open to tarba
the equation of the parabola will be kamai workane habasija x equals to y minus b law the y ga b ga langmina ne habdo the whole square second lakani twice har kai lakane ba a minus k plus a minus like is a plus win thambiro a plus k thambiro aduga sadi a minus k 2 na puina do plus 1 kan 2 na divide to biar do sina adugumba kan parabola ne anangi parabola aduna karigumba open upward or downward means the axis of symmetry, the axis of parabola though it is on the kaino da laitardi ngasi larisa lakpro smile laitardi open upward or downward ta laitardi edorba nangi parabola do kamai tor kaneba y equals to y dadi x minus a na par kane abdo whole square by twice of kadorba b lani minus k plus b plus k by 2 la kane abdo si kauna bro kauna de go se adu si a ga b ga jin kari no a ga b ga na nangi kan ellipse tu gi focus a ga b ga jina adu ki hai banga am jawri tu a ne b ne k ko banga ma ki hai jin karam tan te your directrix yare ko y equals to ki hai jin directrix na sining changi bo adu da uji lattice rectum mai ba wahi masina de lattice rectum mai ba y je karam kan sin na kai kan de ko sira nangi focus tu na se lai re ba e kama b ha ba pose focus ki power lattice rectum mai it is a line ha do line karam line na kan da focus se ba aduga nangi axis of the symmetry nangi axis of the symmetry to the perpendicular ba adugumba line du neba and end points aduga kaino dugi sorry nangi asugi lattice rectum mai do line dugi end point ani duna kari da touch tawgodum neba nangi parabola du touch tawgodum neba ari ko adugumba line dubu lattice rectum go ya siu gen tare ko si woni kem da dawgi jangana akoi exercise hot bauji I'm interesting way bani ko aina jam no kharab satra kham as lui parabola lui sigi ellipse conic section lui straight line lui ga ni ko sim no ai lai tam ai bi ko question number 1 in 6 bu sab mane 1 6 bu sab mane ai amma khatang hot ke ni question number 1 in 6 with the find the coordinate of the focus focus to gari no sinaba a ga b ga value to kara hoy ni sine focus ai tare the axis of parabola gi axis to na kana hoy ni sine yare ko ai na sagi axis of symmetry do kana hoy ni yare ko equation of the directrix to na kana hoy ni ai directrix ai tare y equals to k work pi or x equals to k work pi yare ko ado nang na khandare k gi value putu ai bo saman axis of symmetry ai tare aduga length of the lattice rectum ga sang ga putu ai keno no ala po phone pai ju ga no ha homework to phugat to ni length of the lattice rectum na sagi lattice rectum di kare ha ba adugum line du ne ba focus ba axis of symmetry na to axis of the parabola the perpendicular ba adu end point ani duna parabola da touch tawba adugumba line dugi asam go ju putho bale to straight mai ta question ga da ai amma khadang hot ni mai manai ani khadang hot kya atin sa sa ko question number 4 an hot kya homework te amma pi ni hai na question number 4 man hai je x square equals to minus 16 y have this is the equation of parabola equation how do you know nang kamai khangi no this is the equation of parabola because I have the x the square y the square x the square yaw the y the square yaw da x y variable ni yaw na am square da am yaw da otherwise thok da this is the equation of the parabola sikhang da yare ko ado tar di sira sigi form da thamang na honar tare y equals to
x minus a whole square ka unit ka x square over y square yaw da bai bane by twice kya ba b minus k plus b plus k by 2 si sina tarena yare ko aduna sigi equation je this is the equation parabola ne sigi form da thamaga nang a ne b ne k ne extract to no hona ga ne puthong no hona ga ne yare ko adu di yengji adu itadi cd lai re si dividing both side by minus 2 minus 16 divide to y equals to x square yare ko by minus 16 hai du ne ba सी फॉर्म थमना होना नंग मॉडिफिकेशन खर्च चंगे कई कई मॉडिफिकेशन दौने x स्क्वायर है दी x माइनस 0 स्क्वायर है बस हमारे तो खगा मानर मनी तो x माइनस a होल स्क्वायर a की वैल्यू 0 तार नंग कंफर्म तार हमने बाय माइनस 16 है कि मैं मखा ले दो माइनस 16 तो नंग कमाई था मकनी माइनस 16 दी 2 into क्या तार तू बा भारत फोन दो भारत हाँ अस नोई कशाम्पात मई जिदी आयु खुदिंग कमाई तो इन्हों हंग दिने हो फार फार हो होने अदुई तारटी के दौर बसा twice हारगा minus 16 ने लई जे minus 16 ने अदुई तारटी सिरा नंग थम्बम दोक दी minus 8 थमक दुम ने बा कई नाय कांदा so 2 into minus 18 minus 16 si gyan tare ko si gyan tare ba aduga nang ke dor basa aduga sigi tam jidi tu sir loiram ne mai di haidi y equals to x square by minus 16 natro sir loide plus haraga siranga am te yomdram ne sira adu equation ni matung ni di singang yawrum ne plus haraga adu na haibe thadi kai no b plus k gi value je 0 tai hai ne se sima thak 0 tai hai ne by 2 sita sumai tare hai ne gyan da brain hai ni ja adu na nang na hu sem du je kamai sema ne hai kan da hu sem du ni ko manungi minus 8 na di thamba pam de nang b minus k na thamak pa pam bani aduna b gi value na kya tani k gi value na kya tani sina na to du ge dor ba b minus k gi value jina kya tani dum ne ba minus 8 tani dum ni aduga b plus k gi value jina kya tani dum ne 0 tani dum ne chumbro ina je mathagi b plus k di 0 tani dum ni b minus k di minus 8 tani dum ne asi hoto kya tar gi ngo si twice b is an equation ni dak launa adu minus k plus k 0 ta gare aduga si minus 8 adu tar b gi value kya tar ba minus 4 b की वैल्यू -4 तार दी नंग सिगी b equals to minus k कहीं ना b plus k equals to 0 आइम ने minus k सोम से कारण minus k तारे अदु इतार दी नंग सिदी b की वैल्यू फंग्राम नी b की वैल्यू दी -4 equals to minus k minus में कक्सर रहेगा k की वैल्यू 4 तारे यार बा अदु ना हो थम पे आ दुई जा b की वैल्यू ना -4 तारे k की वैल्यू ना 4 तारे अदु इतार सिरा हापो क्या रे हापो b minus k है बनी को b की दी क्या तार बा -4 aduga minus k की वैल्यू तो क्या आता है बा 4 अच्छा मम्मी तो -4 दी -8 into 2 दी -16 यार को अदु मथक से कई थमक तुम ने बसा b plus k थमक तुम ने बा b दी करा ने बा -4 plus k दी करा ने बा 4 अदु इतार दी -4 plus 4 is 0 तारे ना अदु असिने कमाई होली तो खंगावे को अमतंग होपदा ज्ञान मुन तानो होनो अजु नंग सिराइ दु नेक्स्ट स्टेप सि तारे को द कंपेयरिंग with आरगा को सिंग दिखदंग सा थोके सिजिगा कंपेयर तो दुनिया बा सिना जनरल के दर बा सिगी दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला की जनरल इक्वेशन है बसे असिजिगा नंग कंपेयर तो गुदुम ने बा
ko comparing with asuma da ha yare aina thaning bai da comparing with the general equation of parabola ga asi thaning bani ko ado tharo no yare comparing with this siga compare to ga tharam je se no ait comparing with nani anjal jin ka ino tolamu with general equation of parabola ki general equation ya habi si ga compare to matung da nangi a ki value je kya tare a equals to 0 b equals to -4 yare ko aduga k equals to kya tarba my dear students k equals to 4 yare ko adu mana hama budwai je find the coordinate of the focus to ki coordinate hai bane ba therefore focus की coordinate ai to de khun ka ba a kama b amni focus to di adu tar 0 kama -4 jena focus ne yare ko mathang the axis of the parabola ki axis puthoi bane ba adu nang si parabola je yek pa yarni ado axis of the parabola puthok tu ni ado equation of the directrix ki equation ona hana puthok ki si ado equation of loi puthok tu ni ko directrix hana thamok ke to bane directrix ki equation ja kana warne ba y equals to यार को कहीं ना कहीं इक्वेशन तो y equals to स्माइल हमें डायरेक्ट्रिक्स तो y equals to की है वो के that is y equals to के दौर बा 4 ना नंगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है अगर इतना नंग पैराबोला तालो ये हो सिरा फोकस उकाई दे लेबा 0 कमा -4 दे लेबा x ना 0 y ना -4 0 -1 -2 -3 -4 अदुना सी की पॉइंट्स ने x ना 0 y ना -4 सी पॉइंट ने डायरेक्ट्रिक्स ना के दौर बा y equals to 4 y na 4 da ba ne डायरेक्ट्रिक्स ti kai de le ni say 1 2 3 4 1 2 3 4 5 adu magi डायरेक्ट्रिक्स साइब इक्वेशन ji ka le ni y equals to 4 ai y de 4 da ba sele sila डायरेक्ट्रिक्स ne y equals to 4 nang parabola do kama yegla ni parabola do soidana sma yegla ne ba ai parabola ai ta ri ka gi ba definition do डायरेक्ट्रिक्स का nangi focus tu ga ani du gi marakta chapana na ra pa le ko point me am du gi locus tu ne abdo asira gi hawra ne du itar ang parabola do sidara ne adu na parabola gi vertex te kai le ga vertex ti parabola di ma tondo kai le ga sigi 0,0 is the my vertex like adu ma di vertex sang de adu ma gi axis of symmetry di ga na ni axis of symmetry ai ta di na na gi axis to ne line to ne ba ka do kamba line ma do सब मानना नाकल अनि मग सिमेट्रिक ओने खादो पुदो अदु दि दुम सी y axis मा सामंग तारे मा axis of symmetry दि यंग तो y axis मा सामंग दुम तारनी कगिना कान दा सिगी नंग यंग कान द लेप सु राइट समान दु जे अदु न मानस रा axis of अनि सब क्वेश्चन द axis of parabola है जे axis of parabola की axis के दारनी असि जे क्राम तो रेम रे y axis वेले मे बा axis of parabola द y axis ने adagi loira mana puthwai je focus puthwai re axis of the parabola puthwe equation of directrix puthwe aduga find the kedorba length of the lattice rectum gi asang puthwa ba lattice rectum mai da ka ai ba lattice rectum de na gi do adugum line de ba focus power sing line focus this le do sigi 0, -4 ai ba point do power sing line do ne ba aduga nangi axis of symmetry the perpendicular roi ba adu itar si line je word ne perpendicular roi ba itu si line je word ne axis of symmetry perpendicular ba du magi end point ani do kador ba parabola du sokba sigi lines gi asang bu thwai bne si lattice rectum eb ge sang bu thwai bne aduna length of lattice rectum ge sang ba eb yare ko lattice rectum ge sang nang kamai bu thok kan si any idea kamai bu thok na ka anda nangi x axis si ni nang khangram ni x axis yare ko si x axis ni x axis yare ko yeng ko lattice rectum ni kamai bu thok yam phajam bu thok si ko yai lai lem du ni
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯔꯩꯅ ꯁꯤꯕꯨ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯡꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯡꯕꯁꯤ ꯅꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯔꯩꯅ ꯁꯤꯕꯨ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯡꯕꯁꯦ ꯐꯣꯀꯁꯇꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯕꯨ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯡꯕꯁꯦ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯣꯀꯁꯇꯩꯅ ꯕꯤꯕꯨ ꯒꯦꯁ ꯍꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏꯁꯤꯒ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏꯁꯤꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏꯁꯤꯒ ꯀꯔꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯀꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇꯨꯅꯤ y = 4 ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯁꯤꯒ ꯁꯤ ꯁꯤꯔꯩꯇ ꯄꯤ ꯊꯣꯛꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯐꯣꯀꯁꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯑꯣ ꯊꯣꯛꯂꯣꯀꯣ ꯑꯣ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯒ ꯑꯣ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯒ ꯀꯅꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯕꯤ ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯅꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯕꯣ ꯑꯣ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯒ ꯕꯤ ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯒꯦ ꯑꯣ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯒ ꯕꯤ ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯉꯩ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯉꯩ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯌꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯗ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥꯒꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥ ꯌꯦꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯄ ꯃꯥꯟꯅꯔ ꯌꯦꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯐꯣꯀꯁꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯁꯦ ꯐꯣꯀꯁꯅꯦ ꯑꯣꯁꯦ ꯐꯣꯀꯁꯅꯦ ꯐꯣꯀꯁꯇꯒꯤ ꯕꯤꯕꯨꯛꯀꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯇꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯣ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯅꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇꯩ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯗꯨꯗ ꯐꯣꯀꯁꯇꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇꯩ ꯑꯔꯥꯞꯄꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯣ ꯕꯤꯒ ꯕꯤ ꯄꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥ ꯁꯦꯝꯃꯛꯈꯤꯗꯣ ꯑꯁꯤꯅꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯦ ꯑꯣ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯕꯤ ꯄꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯅꯪ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯤ ꯕꯤ ꯄꯤꯁꯦ 8 ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯕꯤ ꯄꯤꯁꯦ 8 ꯁꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯕꯤ ꯄꯤꯁꯦ 8 ꯁꯥꯡꯉꯛꯇꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯦ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯅꯦ 0,0 ꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟꯅꯤ 0,0 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣ ꯕꯨꯛꯀꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯥ 4 ꯀꯨꯝꯊꯔ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣ -4 ꯇꯥꯈꯤꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ 0,-4 ꯍꯥꯏꯒꯤꯗꯨꯗꯤ 4 ꯀꯨꯝꯊꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ 4 ꯂꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ 4 ꯂꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯩꯅ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯦ 4 ꯂꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯁꯦ ꯁꯤꯔꯩ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯦ 4 ꯂꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ y = 4 ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯀꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜꯁꯦ y = 4 y ꯗ 4 ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯁꯤꯔꯩ ꯁꯤꯕꯨꯛꯁꯤꯁꯨ 4 ꯂꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯁꯤꯅꯤꯁꯦ ꯊꯤꯟꯖꯟꯅ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯁꯦ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ 8 ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣ ꯕꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯀꯌꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯦ ꯕꯤ ꯄꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ 8 ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ 8 ꯇꯥꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤꯕꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣ ꯕꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦꯕ ꯑꯣ ꯕꯤꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯣ ꯕꯤꯁꯤꯗꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏꯅꯦꯕ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯄꯨꯂꯞꯁꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯣ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝꯒꯤ ꯖꯁ ꯇꯪꯈꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯑꯦ ꯕꯤꯅꯦꯕ ꯑꯦ ꯕꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯦꯕ ꯗꯕꯜ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣ ꯕꯤꯒꯤ ꯗꯕꯜꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣ ꯕꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ 8 ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯇ꯭ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ 8 8 2 r 16 ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝꯗꯣ 16 ꯌꯨꯅꯤꯠꯁ 16 ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯁꯤ ꯍꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯍꯩꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯈꯨꯍꯪꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯔꯦꯕ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯤ ꯍꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ
ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯩꯒꯅꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯖꯣꯏꯅꯔꯣ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯥꯃꯁꯇꯨ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯥꯃꯁꯇꯨ ꯆꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯆꯥꯃꯁꯇꯨ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯩꯅꯤꯀꯣ ꯍꯩꯅꯤ ꯂꯣꯏ ꯍꯩꯅꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯇꯣ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯕꯣꯏꯗ ꯁꯤꯜꯂ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯕꯣꯏꯗ ꯁꯤꯜꯂ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯣꯏꯗ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯣꯠꯄꯗꯒ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯥꯎ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯜꯂꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗꯤ ꯁꯤꯜꯂꯛꯏ ꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯗ ꯍꯣꯜꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗꯤ ꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯉꯩꯗꯤ ꯒꯥꯏꯗꯇ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁꯤ ꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯉꯩꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯤ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯅ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛꯇꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨꯗꯤ ꯖꯁ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯥꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯁꯦ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯒꯔ ꯆꯠꯈꯤꯅꯦꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ 7 to 12 7 and 12 ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯐꯥꯏꯟ ꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥꯗꯨꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ 5 7 12 ꯐꯥꯎꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯪꯕ ꯐꯥꯏꯟ ꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥ 7 12 ꯐꯥꯎꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯕꯣ ꯂꯣꯏꯕꯧ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯛꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯇꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 7 10 ꯕꯨꯛꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩ 7 10 ꯕꯨꯛꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯕꯥꯔꯇꯦꯛꯁꯀ ꯐꯣꯀꯁꯀ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯦ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 7ꯒ 8ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ 9ꯒ 10ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ 11ꯒ 12ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯍꯣꯠꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯣꯠꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ 7ꯒ 8ꯒꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯂ ꯌꯥꯔꯦ 9ꯒ 10ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯂ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯩ 11ꯒ 12ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯂ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 7ꯁꯦ ꯍꯣꯠꯀꯦ ꯃꯥꯅ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯒꯤꯗꯣ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯀꯁꯇꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯕ 0,6 6,0 ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ x ꯏꯀ꯭ꯋꯜꯁ ꯇꯨ -6 ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯄꯤꯔꯝꯃꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯌꯔ ꯅꯪ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ a ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ 6 ꯇꯥꯔꯦ b ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ 0 ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ k ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦꯕ -6 ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯄꯦꯔꯥꯕꯣꯂꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯗꯨꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ x ꯏꯀ꯭ꯋꯜꯁ ꯇꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ x ꯏꯀ꯭ꯋꯜꯁ ꯇꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला तो कना सिननी x इक्वल्स टू हायरगा होरक पैराबोला की इक्वेशन सिनने आबदो y minus b whole square by केदरबा by b minus k sorry a minus k a minus k twice a minus k plus a plus k by 2 यारेको अदु इतारदि x equals to y minus 0 y minus 0 is y खतंग ताने तो y square by twice कदरबा a दी क्या तारबा a दी 6 minus k दी minus 6 अरे को whole square याउ दे
plus a di kya tarba 6 plus k की value di kya tarba minus 6 by 2 adu itardi nang x equals to y square by cd minus minus plus ta agare adu itardi 6 plus 6 tare 6 plus 12 12 into 2 d 24 cd 0 ta agare plus 0 by 2 asidi kya tarba y square equals to 24 x tare lo arsa silare ko silare question number s din wi lai hot ngam ne sidi asida nang y equals to 3 na pyramid nang equation do y equals to palmi do palak tare y equals to x minus a whole square by twice b minus k plus b plus k by 2 are ko si palak tare ngamani khali che islu de question number karam pa hot se question number 9 10 manare ado 10 hola gya 9 jo homework pira gya 9 jo homework to ko 9 jo homework 9 jo homework question number 10 hose 9 thing manai ko adu gi 9 homework pira je 10 is find the vertex sorry find the equation of parabola parabola की equation दे बुझोक चुंगा तने अदो मा के दरबा vertex pyramid vertex 0,0 ना अदो focus pyramid नंग हाइपे जेक थोपम दरकार ले सी की equation जे दे अरे को आसने x axis नि नंग की माय फॉर parabola दु की focus तो कदाई दने बा focus तो -2,0 है बने x तो -2 अदो इतार 0 -1 -2 -3 -1 -2 -3 this is 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 sila ko aduda nangi focus to kaida lay ba -2,0 -2,0 de sila ito si -2,0 ne si focus ne yam pingman graba diagram ne pick khamala ko aduga magi axis su pyramid axis of the sorry vertex pyramid ba parabola adugi vertex pyramid ba vertex kana ne ba vertex aita di matondo pyramid matondo 0,0 da lay ba matondo 0,0 da lay tar di nange parabola da smai werani ai maton si do 0,0 da lay mana vertex abis adu tar di yengaji nong the pyramid here nong the pyramid kind of focus pyramid focus so focus ai a comma b si values kya pyramid -2,0 na pyramid ana ko focus pyramid adu ite a ki value -2 tare b ki value 0 tare sim de yare ko adu tar di nangi equation of parabola equation of parabola na equation of parabola do kari werni directrix do swai le maduni directrix to adun directrix do swai le maduni nang x equals to y ga directrix to k c le maduni directrix to di kai gino ai si kam ham ta ji kai gino magi vertex to 0,0 da le ai je aduga focus to na -2,0 -2,0 -2,0 da le hybrid da tai je ma de som do one grade ta amne se tai je aduna ka do ba nangi directrix to y axis ka real we le du ne aduna x da khara sa thole mani aduna x equals to k sine nangi directrix we du ne yare ko the equation of the parabola do kana warni x equals to k na directrix we tar x equals to y minus b whole square by kana thamani y minus b whole square by twice of a minus I bani ne my dear boy a minus
a minus k plus a plus k by 2. Sharing a ko. Sharing a. Adu itadi nangi focus to apsalong. A ki value na minus 2 tai b ki value na 0 tai harmony. Adu itadi sidi x equals to b की value 0 तागरमने सी y square खतंग है और नहीं by twice of a की value दी -2 नहीं -2 minus k यार को plus सीधी a की value कनो तागरमने -2 तागरमने a की value से -2 plus k by 2 सिलाई रहे को सिलाई रहा अदो सी क्वेश्चन से लाइन ऑफ पे याबो क्वेश्चन को करम बसिनरगा खोइ ngrangi कनो दो सिनरगा ngrangi जे इराइ लाइबी फॉर्म द ओइन होछि आइदि सीदी सी होल सुमाइ होल जाय को अदो सीदी सांगे एबा को चाउखले एबा क्वेश्चन जे ngrangi कनो केस दो सिन इराइ लाइ होछि कदरो बाइ ngरang हाइबे स्पेशल केस अमेन ताखिबदो करि ताखिबे स्पेशल केस दा करिगुम्बा पैराबोला दो मागी फोकस तो कदाइ लेम तारबा मागी फोकस तो x एक्सिस दा लेम तारबा अदु माई वर्टेक्स ना 0,0 दा लेम तारबा पैराबोला की इक्वेशन दो कमाइ तो वे हाइबा पैराबोला की इक्वेशन दो कमाइ तो वे हाइबा कमाइ तो वे हाइगे y square equals to 4a x ना लेने हाइगे को अदो सिरा सोम नेगेटिव साइड तो ओनद्रा अदुना माजी नेगेटिव लाखने हाबदो से अदो नेगेटिव तो नो तो माइनस अदो 4ax अदुम थम यारे 4ax सो माइनस होई थोलकनी को के नेगेटिव ओनदुनी ना ज्ञान ताब्रना जे सिदुम सिना यारे बा ngrangi स्पेशल केस तैना हाइगिबदो हेक फोकस न गदाइ दे लेबा मागी x एक्सिस दा लेमा बा यारे को अदुगा कइनोना मागी वर्टेक्स नो 0,0 दा फाउंड तारबा अदुइ तारदी नंगी कइनो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दो से सकिने आबदो यारे को y ngarang si tawgram ni ko si pal di lai ho yar na sai du kho ho pe ai ko do yam line ho kya da si pal ho yar yare ko adu nang si a ki value di kya ta ba -2 piram ni adu y square equals to minus kya ta se 4 into a ki mota -2 into x so kya ta ba y square equals to -8x this is also known as a standard equation of parabola ka weba parabola gi standard equation kai gini standard equation ka idi kai gino kan sugum khangi parabola ji kai laigane ba kano x axis lo ina moi focus to laigane ba axis of symmetry do x axis laine ba duna sis sinar puni ko adu itari si ke dorba silai aduga silai ramni nang sim phange si equation number 1 tholage question number 1 adagi amaju nang confirm tare kari confirm tare ga kanda sira dum loi le mani salu era mani khang question salu era answer si tabran ti yong ne ti yong ne question ti ni answer do y square minus equals to -8x tabran ti yong ne anti yang ana ro ne sumlan tai ko tai adu yong si question number 9 je no do homework pi bani ko ai no homework to ro adu hin na pit ma sam pi ge yar ko hin ma sam pi ge mana focus ke dor ba 3,0 ai bane ba x 3 y 0 si sab mana re si ga x 3 y 0 si sab mana re na sai no -2 lai ko ne sab mana re yar holo yar se sab mana re si de si gyan tai ko ado nangi parabola do smilem da smilem di kamai hola kanina smilem tardi sidi x axis da leibani hauji magi focus do sidi x axis da leibani sidi focus do kai da leirani y axis da leire aduga I'm sorry for this si kaino da song ye do my vertex do 0,0 da le hen ge do my vertex do yare ko sugum parabola ji nang kamai do kani
सुगम पैराबोला की इक्वेशन नंग कमाई तौर कने आइकान से अना हाइगिबदो तो y द स्क्वायर लेरे सिरा y द स्क्वायर लेरे जे इन y द स्क्वायर हापै जे हामनिंग दा हाप नते मरम लेबैने बतो मागी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो x लेरे जे अदुगिने सुमाइन लेबे लेबम सुंग राइट ओपन तवा अदुग अब हम सुंग डाउन दो ओपन तव तारदी नंगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला दो x स्क्वायर यावरने x स्क्वायर इक्वल्स टू हारगा 4a y लाने खेनाब दो खंगदबने सिनिस अदुदा अपवर्ड कनो टू सिरा to left the man open to region left open to region kana ta ya bas to x mamang the negative coefficient negative number le just in the left open to we ne ado sigi zu nang a gi value map la kan da plus character ba upward open to we negative character ba downward open to we do ne si khang ta okay the last one question number 12 ka 11 ga ni 12 ga 11 ga je sama nai ai mo hot ke hayeng ellipse taxi इसी जो इलाज लाए थे क्वेश्चन नंबर 12 से तागे को नोनी 11 जो होमवर्क ने 11 जो होमवर्क ने को होमवर्क the Bart experiment this equation of parabola butukni Bart experiment Bart x का नाम है 0,0 the passing through this point से point pass हो रहे अदुगा axis of symmetry तो y axis ने है मैं है को axis of symmetry y axis ने है मुझे क्या है ना नंगी focus तो y axis दा लई है नहीं axis of symmetry y axis ने जे focus तो y axis दा लई रहे है नहीं अनंग सी ये को मतलब नसी कमाई ये गला ने Bart x 0,0 आई तारे मा 0,0 दा पास तो कनो तो अर्नी अदुगा मागी axis of symmetry तो इस द y axis है y axis ने अदुई तारे मा upward वरम बय आई आई खंग दे downward वरम बय आई दुम दे अत्र कने सी वरम बय axis of आई सी अनि मक्सी axis of symmetry जे upward down axis of symmetry जे y axis वय ले बसिम दे यारे यारे को symmetric with respect to x exercise यारे को सिम यारे अदुगा के दरबा हुजिक okay okay Roger सुगुम इक्वेशन की सुगुम पैराबोला की इक्वेशन दी करी ना ये भाई ना ये बताओ सुगुम इक्वेशन की पैराबोला दी करी ना ये बा my axis of symmetry दो y axis दा लेरम हमने सीधी अदुई ताडी मागी डायरेक्ट्रिक्स तो नंग यंकान डायरेक्ट्रिक्स सोइदना स्वाइ लेरम मने अब डायरेक्ट्रिक्स तो आई खंग दे स्वाइ लेरम मने डायरेक्ट्रिक्स तो नंग इक्वेशन दो y equals to something लेने आई दी axis of symmetry दुना y axis दा लेग्रामिना मागी डायरेक्ट्रिक्स तो जो y equals to k something लेरम मने डायरेक्ट्रिक्स तो कनानो खंग दे सेम दे अरे को अदुना नंगी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दो नंग कैसिन ने बा equation of parabola to कैसिन ने भाई दो y axis दा लेग्रामिना नंग के दरबा x square equals to 4ay ने हौसी दा हुगिब दुनी को अदो माइ द फोकस पिरम देबा ममांगी क्वेश्चन दु फोकस पिरम मेब तु ममांगी क्वेश्चन ब 10 होगे तो फोकस पिरम में दो a की वैल्यू तो -2 ने खंगेब ने सदी a की वैल्यू खंग देबा अदो a की वैल्यू दि होई पुथोक तब या देबा अदो माना दे हार मेब करी हार में सरा तो नंगी पैराबोला दो pass through फावी 5,2 the power have 5,2 have a point the power ma since the parabola passes through kari point power ba 5,2 power ni na parabola is na 5,2 the power have the x value 5 option the y value 5 option the y value 2 option the satisfy to ne have ne अदु तारी 5 square equals to 4a into 2 यार को सी क्वेश्चन नंबर 1 थोलो सी वो तारी 25 सी 8 a की वैल्यूज क्या तार 25 by 8 therefore अखोइना पामिबो the required equation of the parabola अखोइना पामिबो parabola दुगी इक्वेशन दो is क्या तारने बा x square equals to क्या तारने बा से 4a की मुहूर्त क्या तो 25 by 8
into y haibe tradi x square equals to c 2 ka kharani 25 by 2 y adu nang parabola do sigi ma suisi ma khagi ju roiba haidi y gi mamang da lei coefficient ja plus tarak pani na ne ma je upward ta open tor ne yare ko asima thaki ju ne ba sigo ma ju ne si haini ko adu question number 11 no gi homework talks do is na no y axis da can work to ba y axis da wina nangi axis of symmetry like to smile like to adu nang equation do si palak pa yadre y axis da smile like dar di y square na lan have the equals to 4a x na lan hay gero sibo hay gero hay gani sibo ni ko okay hay ni dan sin bade rồi đâu dan sin bay nè yang okay okay em mi yang okay yam sung ba bao kum ni ai y sensor right ta sini ngasi nong magi lau sing wi wafam ado hay kano hayeng di ellipse tak tu ni ellipse ya habet haram ge ari ko ellipse ji kaino apya haram ge tak tum nate ko apya haram ge ai di kaino ka min manga lai ri bo khoi tare ta do ba ellipse di ke dorong na kan na sai gi parabola di focus ka directrix ka du gi lapa lapa mana ka sat khini ha na draw ellipse se result to figure nang uro ellipse na ngoda point ni piram ne ba point ni je focus ko ne ba khoina point ni piram ne ka dor ba point ni je focus ko ne ba the focus ani ne f1 gi f2 nang ko ne focus ani point ni piram du ni ko nang ngoda nang na sumai do ne ba adugumba point mayam khangalak to ne karamba point se point nam khangale se gi point jiga focus ani da leiba point duga ego si point jai p1 ko ji p1 ja p1 ga f ka yare ko p1 ga f1 ga focus an baga p1 ga focus ani su baga ai si gi ara pa je si ara pa je mana ne abnate mabani tinjana bai fall ja si je ta jara mani 10 tare khala je 10 cm tare khala je yare ko ai di p de ni f1 bu gi ara pa duga p de ni f2 gi ani su focus ga ara du ani do tinjana ba 10 tare khala je adu nang mathang point nam thi tare p1 gumba point nam thi tare na swai de thira jara swai de thirak tare na si point je thirak tare p2 go si point je karam khani point na ga hausi to bai sama na p1 da sorry p2 da gi f1 da p1 ya sang baga p2 da gi f2 ga sang baga tin jara vol ju dum 10 taram ga dum ne p2 ga f1 ga plus p2 ga f2 ga tin jara vol ju 10 taram ga dum ne adu nang mathang ju point nam khan tare swai de khale khala je sina p3 tor de khala je p3 si point da gi f1 da ya sang baga f2 ga sang baga tin jara vol ja p3 f1 plus p3 f2 sen vol 10 tan ga dum ne ai nang na thirai je p1 p2 p3 adu ngo point mayam do ne karam point nana focus ani du ri ara pu do pu tho ga tin jara matham da sa mana ta ga 10 10 ta ai 10 tan ba ni nang 10 tan ga 100 tan na apa ma tan ba ai adu maina nang na adu point mayam thire abje point mayam nu na sembal locus ara ko locus sai ta ri ga gi ba locus sai ta ri point mayam du na join to raga semi ba graphical figure do sumai tar khane soidana si ju ellipse ko yare ko ellipse ki motivation ni khang bo obski parabola du ko manai
parabola dana mado samana kai dai laphan yodum ne ba ajuki focus amasung directrix tagi laphan yodum mana godum ne sirana kitang complex work pa ado mana focus point ni le ni f1 f2 focus ko ba aduga point mem thirak tu ne ba mabani da rapat jinai fall do sub mana ta halak pa aduga point mem thiraga adugi locus tu ne si gyan ta ro gyan ta re hai di salo yar gyan ta nan le horo kana gyan ta re di hai biram ko da di ha sana okay we tar mal ko okay see you in the next video